روش باش هوالین هیجا تماشوانین برومت به برنامه که شیروه جاره کدن ام به هورنه هوالین هیجا در روژه ویدا پر خالین کو مروف بکاربل سر بسکنه هیره لیبری از ناخازم پر دریش لسر پر خالان بسکنم چند خالین گرین کو از خوازم تایبتی درباره وان ده باخفم از خوازم لسر بسکنم وکه هند زانن اف چند روژه لقطاری پیشبرکن گوگی چه دبن یعنی کوپا جهانی که هر 4 سالان جاری چه دبه ای سال لقطاری چه دبه نورمال ده مهین هاوینه ده هر 4 سالان جاری اف کوپا چه دبه لیبلی جبر تایبتمندی قطاری yani taybeti dibêjin pir germ bû ji ber vê yekê lê belê mesele ne tenê germ bûn bû îsal kirin meha 11 û meha 12 weke pir ji we jî dizanin her 4 sala carê ev kupa cîhanê çê dibe lê belê 10 sal pêş de biryara cihê leystokên مسابقه کوپا جهانی تگرتن یعنی 10 سال برید درباره قطری دا ev biryar hatı bugirtin و her neteve yenku xwedî federasyonên klubên gogêne an jî futbolê dikarin tevlivan pêşbirka bibin û di nava 4 salan da مسابقه کو تین چیکرین جنابا همو ولاتین جهانی یعنی گلین جهانی نتوین جهانی ام بیجن 32 هفت تاخم هاتن بجارتن 32 تاخم این کو هری باش گوگه دلیزن او درکتن مسابقه این کوپا جهانی 4 salên pêşiya me ve 36 taxım tebliğ bibin. Yani heya niha 32 taxım bûn. FIFA'ya zêde kir. Ji 32 diya hejmar derxist 36a 4 salê din ve 36 taxımên neteweyî tevlî musabaqeyên Kupa Cîhanê bibin. Lê belê îsal 32 taxım tebliğ bûn. و هیچ مسابقه بردوام دکن یعنی هیا روزا ایروین هیچی تورا دویم تلیستن 16 takım tebli tura دویم دبن جوان 16 an 8 takım heri baş derdi kevin qada jorin ya finala çayrek و پشرجی جوان 8 4 تول مسابقه فینالا ناوین دبن yani نیوه دبن و جوان 4 جی دو درد کم فینالی جوان دو دیاجی یک دبه فینالیست قاسی کو از دشوپینم yani ولاتین هری باش با که فاوریتین دیتن heyan daha Arjantin derdik heve peş. Peşti Arjantin, Brezilya heye, Fransa heye, yani Brezilya, Fransa o İngilizistan ev se velatçı, se takımı netevayici gemzede ve geherdileyizin. Lebeli Arjantin yani bu taybetici Lionel Messi زیادتر درد کبن پیش و پر دردورجی آرژانتین و که فاوری کوپا جهانی یا ایسال دبین لیبری یعنی مسابقه این گوگی نوت دقیقه دکشینن یعنی حیا 88 دقیقه جی مروف نکاره بیجه کی جان تاخم
و قزنش بکن بروی که جی چندی از بخوا آرژانتین و که فاوری دبینم جی حیا فینال نی لیستن آرژانتین نابه اکیبا کو و کوپای قزنش بکن دل دخواست از باور دکم دل پرانیا کردان دخواست کو دوان مسابقه این کوپا جهانی ده تاخمه که بناوه تاخما کردستان جی بلیستا اف داخوازه که جدل ما پراته از هیویدارم امی ببینم جبو که تبل مسابقه این کوپا جهانی ببین پیوستی به آواکرنا دولته که نینه yani dilemede heye ku em devleteke ava bikin devleteke mehve lebeli zahmeti pırın li peşya ava kirna devleteke Kurdistanê lê bi navê netewa Kurd ekîbeke dikare tevlî kupa cîhanê bibe weke min got 4 sal pêş de musabaqetên çêkirin ekîbeke Kurda baş hebe و به تایبەتی باشووری کوردستان ev mümküne derveyî dervey başuurê Kurdistan niha li derê ku ekîbeke bi navê Kurda bileyze bikaribe bileyze tevlî musabaqayê Kupa Cîhanê bibe nîne weke tê zanîn dal Kurd heye em hemî jî hez dikin destek dikin lêbelî dal Kurd وکه کلوبکه به تایبەتی کوردستانی نینه و هر وها آمد سپور هیه آمد سپور جی کلوبکه آمدیه و کلوبکه به ناو کردان نینه به ناو کردستان نینه دناوا لیگا ترکیه دا دلیزه دلیمه ترا هم به دال کردی رایه هم جی به آمد سپوری رایه بگومان لبلی جبوگو تبلو کوپا جهانی ببه تنی هریما باشوری کردستان دکاره و کاره بگیره سرخواه برای هر تشتیل باشوری کردستان لازمه فدراسیونه که گوگی بیشه کرن جور به جور کلوب دوی هبن مثلا کلوبا سلیمانیه یا اربیلی یا زاخو یا دوهوک یا آمدیه هر وکیدن کلوب دوی هبن کلوبی باش هبن او کلوب ناوا خدا فدراسیونه که چه بکن فدراسیونه گوگا کردستانه و او فدراسیونه گوگا کردستانه دوی تبل مسابقه یان ببه اگر باش خوال پیش بخه لیستکوانی وی باش هبن و بکاربه حق بکه تبل کوپا جهانی ببه از نابجم 4 سال دنیا 8 سال دنیا 12 سال دن و تبل کوپا جهانی ببین جبر کو پر ولات هنه به دهان سالانه هول ددن نکارن دیسا بکوین ناوا وان 32 ولاتان آنجی 4 سال دشونده ادی 36 ولاتان تبل کوپا جهانی ببین اما جدل متی کو هولدانه که ولو به تایبەتی لباشور کردستان دست بکه بمشه ام همیشه وی دستک بکن و هیوی و باوری هم هی کو روزه که دو کوپا جهانی ده ممکنه او کوپا جهانی لانقره جی بلیزه یان لبغداد بلیزه یان لشامی بلیزه یان لطهران بلیزه لوی دری جی اکیبه به ناو اکیبا کردستان بلیزه و کردجی بشال و شاپی که بخواه رنگ خواه کس کو سور و زر دستا دا جی بگیرن اکیبا خواه دستک بکن و لهر دوری جهان جی دما ساعتا لیستکا گوگه یا کوپا جهان هات کو اکیبا کردستان لیست هر کس لبر تلویزیون خواه وان تماشا بکن دستک بکن او هیوی او داخواز پرانیا کردانه هوال این هجا
در روژه ودا به تایبتی اپراسیونا ترکا کل روژاوای کردستان تمشاندن هیه او چند روژه اپراسیون تمشاندن حیا و نزدیک 2 هفته ابو اپراسیون تمشاندن مخابن دنگ تونه yani devleta Türk لسر آخا ولات کدن لسر آخا خودی گراوی دولت کدن اپراسیون کدن مشینه yani لسر آخا سوریه اپراسیون تمشانده لبلی بجی کسی دنگ در ناکبه نجی سوریه دنگ در کبه yani normal Suriye Rojavay Kürdistan'ı ve ki parçaya ki xwed bine Libeli devleta Türk üderi operasyon da meşine. Suriye cira deng der nax. Ev kent sale li Suriye beti yani ji 2010 vir ve embejin Amerika u Rusya li Suriye xwedî sozêne. Wisa tê gotin. Devleta Türk li ser axa Suriye operasyon da meşine ji Amerika jî deng der nakeve, ji Rusya jî deng der nakeve. Çawa ku ji Suriye deng der nakeve, ji wan hêza jî deng der nakeve. O jî yekîtiya Avrupayê jî deng der nakeve. Tê bîra we hemûyan dema şerê Daişê dihate meşandin bi taybetî li Rojavayê Kurdistanê û li Sûriyê hemû welatên Avrupayê ji Kurda ra li çepika dixistin li hember Daişê digot şer bikin. Kurda şer kir li hember Daişê ew Daişa ku dikaribû serê Ewropiyan bibe bela Kurda wî têk bir. Çi li Rojavayê Kurdistanê be, çi jî li Başûrê Kurdistanê be, Kurda li hember Daişê hemû Kurdan, ne tenê Kurdên Rojava û ne tenê Kurdên Başûr jî. Hemû Kurdan şer kirin û Daeş têk bir. Daeş têk çû. Niha li Rojavayê Kurdistanê bi hezaran girtiyên Daişê hene. Yani militanên Daişê yê herî bi xeter jî hene. Di nava wan de. û dibin mesuliyeta herêma Rojava da ye. Yani derfetên herêma Rojava jî em dizanin çawan e. Rayedarên Rojava jî her dem daxuyanî didin divê em nikarin êdîvana xwedî bikin. Bira Ewropî çare serîkî jê ra bibînin. û di nava wan bi hezaran girtiyan da pir kesên ku eslê xwe Fransızın hene, Alman hene, İngiliz hene, Holandî hene, Belçikî hene. Herêma Rojava dibêje werin yê xwe bibin. Yani militanên Daişê ku Fransızın eslê xwe Belçikî ne, Holandî ne, Almanın, İngilizin werin wan bibin û alîkariyê ji me ra bikin, em mehkema çê bikin, çareserîkî ji wan ra bibînin. Ewropî nabêjin na û alîkariyê jî nadin. Di gel vê rewşê dewleta Tirk ev bû nêzîkî 2 hefteyan li hember Rojava operasyoneke çêdike. Yani bi derfetên xwe hewayî li hember Rojava şereke dimeşîne. û rayedarê Rojava nikarin êdî girtiyên Daişê biparêzin. Yani li gorekî daxuyaniya didin nikarin biparêzin. Lêbelê kes dengê xwe nake. Çima? Ji ber ku Kurdin. Dewleta Tirk li hember Kurdan şer dike. Eger Kurd nebana bêguman Amerîka jî dengê xwe derdixist, Rusya jî dengê xwe derdixist, yekîtiya Ewropa jî dengê xwe daha cuda derdixist. û di aliyê din da jî tê gotin
berpirsiyarê ke ji berpirsiyarên Rojavayê Kurdistanê xanim İlham Ahmed ji bo Amerîka hatiye vexwendekirin. Yani devleta Amerîka wî vexwende kiriye ku biçe Washingtonê hevdîtinên dîplomatîk pêk bîne. Yani çi cîhaneke birû. Yani da alîkî de devleta Tirk li hember Rojava operasyonê dimeşîne. Bi dehan sivîl hatine kuştin heyan daha û her wiha bi dehan gerîlayên YPG jiyana xwe ji destane. Amerîka li Sûriyê, li Rojavayê Kurdistanê bi hêza xwe ya leşkerî heye ji Tirkara zêde dengê xwe dernaxe û di aliyê din da jî berpirsiyareke ji berpirsiyarên Rojava vexwendê Washingtonê dike pêra hevdîtinên dîplomatîk çê dike. Rusya jî car carna tiştê wilo dike. Ev hemû çavboyaxkirina Kurdan e. Yani dalîkî da li hember bombebarana Tirka dengê xwe dernaxin, daliyê din da jî dibêjin ji Kurdan re dibêjin em bu era di nava têkiliyên dîplomatîk dane. Pêwîstî bi têkiliyê wilo dîplomatîk nîne. Pêwîstiya Kurdan yani bi rastî bi alîkariya dostaniya rast heye. Pêwîstiya Kurdan bi durûtiyê nîn tune. Bi alîkariya durûtî nîne. Bi taybetî ev divê bêzanîn. û welatê Ereb jî weke Amerîka û weke Rusyayê bêdeng dimînin. Çünkü Sûriye endamê Yekîtiya Ereban e û dewleta Tirk li hember Sûriyê li ser axa Sûriye operasyon dimeşîne û tê zanîn Efrîn dibin bandora Tirka da ye. Hatta meriv dikarin bêjin dagirkeriya Tirka li Efrînê hatiye tenzîm kirin. Ne Yekîtiya Ereba weke sazî ne jî tu welateke Ereb li hember Tirka dengê xwe dernaxin. Ev jî divê Kurd baş not bikin û di dîroka xwe de jî vê binivîsînin. Hevalên hêja di aliyekî da dewleta Tirk li hember Kurdan li Rojavayê Kurdistanê şer dimeşîne. Li Bakurê Kurdistanê jî şer tê meşandin. Di aliyê din de jî Tirkiye ketken nava atmosfera hilbijartinên serokomariyê. Ev jî weke şereke tê meşandin. Bi taybetî pêvajoyên hilbijartinan li Tirkiyê ji bo me Kurdan weke pêvajoyeke şer tê meşandin. Vê divê em baş bizanin. Şerê psikolojik tê meşandin li hember Kurdan. Daliyekî da şerê psikolojik, daliyê din da di nava sî û mija şerê psikolojik de şereke li ser axa Kurdistanê tê meşandin. Li çiyayê Kurdistanê tê meşandin. Li gundan tê meşandin, li bajara tê meşandin. û her wiha şereke siyasî tê meşandin. Yani li hember Kurda di pir eniyan da niha şereke tê meşandin. Weke tê zanîn hem ji bo operasyonên ku li Bakurê Kurdistan tê meşandin, hem jî ji bo operasyona ku li Rojavayê Kurdistan tê meşandin, çalakiya ku li İstanbulê çêbû, li Taksimê çêbû weke sebep nîşan kirin. û ez bawer dikim sedî nod û nehê Kurda û her wiha piraniya Tirka jî dizanin ku tu eleqeya Kurda bi wê çalekê tune bû. Yani Tirka bi xwe tenzîm kirin, sebebeke dan çêkirin ku li hember Rojavayê Kurdistanê û her wiha li hember gerîlayê PKK li Bakurê Kurdistanê operasyona çêbikin, şer bimeşînin.
Nava ve mecru dumanı da atmosfera hilbijartina her kudiçe gördü be. Nava ve atmosferi de kurdajı bir kartine. Yani ev atmosfera hilbijartini kudu navbera ittifaka cumhur u millet da temeşandın nava ve atmosferi de kurdajı bir kartine. Ujvana yek jî Selahattin Demirtaş'ı. Yani dixazın şahsiyete ke veke Selahattin Demirtaş'ı dinava ve mecru dumanı da juxare bikar binin. Lebeli qasê ku ez nas dikim Selahattin Demirtaş û her wiha rayedarên HDP ez bawer dikim wê neyên lêstika AKP bi taybetî. Ji ber ku AKP ve senaryoyu çekiriye û dixwaze bimeşîne. Di çapemeniyê da belkî piraniya ji we şopandiye di sosyal medyayê da hate nixweşkirin. Hin gotinên Selahattin Demirtaş derketin pêş. Yani dema ku Selahattin Demirtaş destpêkê hatiye girtin û heya niha tim dewleta Tirk bi rêya saziya xwe ya mîtê xastiye bi Selahattin ra di nava danûstandinekî da be. Xastiye senaryoyeke çêbike Selahattinî di nav da cihbigire. Lêbere heya niha Selahattin karibû xwe biparêze. Nehat lêstoka. Yani çûne ji Selahattin ra gotine ka em te bixin şûna Abdullah Öcalan. Tu her wiha bibe weke serokê PKK jî. û her wiha bi rêya Selahattin xastin corî ber cor daxuyaniya bidin. û niha jî di nava vê atmosfera hilbijartinê de dîsa dixwazin Selahattin bikar bînin. Weke min got ez bawer nakim Selahattin xwe bide bikar anîn. Lêbelê bi navê Selahattin çi daxuyanî jî tê dayînê bira bên dayîn yan jî ez bêjim Selahattin bi xwe jî daxuyaniya bide. Gelê Kurd gihîştiye qadekî wilo êdî dikare reş û spî ji hev veqetîne. Ev pir girîng e. Yani Selahattin mesela sibê dösme an jî kesayetiyên Kurdan yedin. Ji wan yek işte Abdullah Öcalan jî yan jî rayedarên PKK yedin. Di derbarê AKP de daxuyaniyê nerm bidin. Ez bawer dikim gelê Kurd dema diçe ser sandoqan dizane dengê xwe çawa bikar bîne. Di hilbijartinên şaredariya İstanbulê da vê mijarê xwastin bikar bînin. Lêbelê Kurdên ku li İstanbulê jiyan dikirin yên ku dengê xwe didan HDP nehatin lêstoka. Bi navê kî jî daxuyanî dan bila bidin Kurda dengê xwe rast bikaranî. Lewre jî ez dibêjim çiqas jî lêstokên qirêj li Tirkiye tên lêstin bira bên lêstin dîsa jî di hilbijartinên dema pêş de ez baş bawer dikim ku gelê Kurd wê dengê xwe baş bikar bîne. Ji bo wê bizane be ji bo kî divê dengê xwe bikar bîne li dij kî divê dengê xwe bikar bîne. Yani Kurtasî Kurd baş dizanin ku ji 2002 vir ve ev 20 sale AKP çi got û çi kir. Ji ber vê yekê jî sala pêşiya me dema hilbijartin çê dibin Kurd wê li gor daxwaza AKP dengê xwe bikar neynin. Heya carekê din bimînin dixweşiyê de bi silav û rêz.